namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, of course, this a live video. Of course, you also go Mr. Post. Marakara update Marakara men man, the twins. So I go a live very of course at the 3 October. So before you get like a live, like you need to understand what the twins very even Ben Mang and like a cover much vote of thanks, ambition or acknowledgements, whatever, or thanks, yeah, Kushaka cancer Ben Mang and Kuala, or words of thanks, whatever. Never go on about that stuff like that. So already I would chingin. Naka page straight show the combo Timothy very ya ka tsara ku shali kana ka side rala naka tsara ku album le I do ku antswa se loko emotion as to the chale sinchirona mi nga n'wi tsinya hi n'wina leswo fa nga fatsala swona a tlhakombisa ku a hi tinjovo leti hi cina hi tona and ta hi fanela shame. And there was also written lo no yingisela ntwa ku se o ri ku laveka xibela na tinjhovo. Okay. So prior to the live very ku tsiri ku areds va kha va hleka kwala va hleka Mr. Post 7 days ku nghena live, which is crazy impela ti men leti. So I don't know n'wi teka yini kwala ka live Master T. Yeah, masibona ni khome Mr. Post jara ka ngove. Mr. Post mpokeni ya isuka ka ngove ta nlanda la Joni ata ndzela ku one tsala thaka la loko I mean yo ti edita so leswi ya a ni stivi yinjani album yapa ya wala kutsakisa vanhu antsakisi vanhu wona yingisani vulavula Mr. Post wena na bili mi le competence kahle nga vulavuli hi vanhu okay so vulavuli album sweswi ne vulavuli Mr. Post ya DDP DDP Mr. Post ile kuteni December loyi i DDP so enga jelezeli okay akathiwa inyuka DDP okay guys album ikahle album khome DDP lani anikani before she ko live ta hi tsema kwalana. Okay, so it does make sense ku va hi vone Cavalier yi kha yi ku the DP vele even then bona re ka album ku the DP antu yi update na swi check sa ko ya ka release na ka ha ri new account swo hlophanyana ni swo sungula ku va vele yi vonene na ya new name ya the DP on vo kora la ku ngo swi nga ndanga ani let playlist mbiri swa ngor sala the release reason ku new khama it's a bit weird ku munhu wun'we so ya munhu wun'we na another new name yi nga hansi like yi na von'wana sort of mayitisa yena in a way yo ani maswo yi bana xikaza xa ma 2K, so it's a new character I enda ku Mr. Post a swa humelela vele ya swa humelela wena swo kala ku va swi humelela and stuff like that mara makaliwa with his own career ri kwala of course usingo Mr. Post is kota ku va I breaker record le Ben Mayengani ya 70K views before a day swi voni swo fana sweswo but ani nga swi vonanga as significant news because swi vona ku ta va na age challenge since a yena a sungula humesa dance ni te Master T loko a ti huma xikan'we straight a swi olovisa swilo na swi vona ku hayi Master T ni ta challenge wa ngopfu. Even on Spotify I saw it guys ndzoni ku Spotify iTunes ku tinsimu ta hi tinghenini ka iTunes top songs, so hi leyi challenge guys ni kota ku va ni ma addressela kahle hi yona hi video hi nge competisi tinsimu na an album. So if himpela se ku hi ti-position swi swi ndlisa sweswo it means swi ti nghena ti ri 8 for those hours ku nga 1 day and 18 hours you see swi fika swi ndla an issue swi va swi ri irregular. So leswi a swi ta endla only loko a mi kuma ku a ti humese xikan'we na bini mi nga ti kha ti phikizana hi tinsimu a hi ta kota va hi swi khobetisa sweswo. Other than that we stick to the albums because hi nge swi khobetisi ta nyamala tinsimu we know it guys khale ni hi ri ka this industry yo cheka swilo leswi you see. So a ku khobetisa the album
in a way yo shishiwa kahle kahle ho swi sweswo u ti competisa sweswi ka bit me nga u langutise ngopfu xi u ni hlamarisa ri muthe mi kuma ku se va kha caca la ho singo Mr Boss fika kota ku va a stay la ka number 1 for the hour tetiya so ndani kha ni swi chekisisa loko ku va na basket recording loko u tlhela ka number 1 ku ndani tlele leswi ni nga karhisa swona na ha koti na xichumu ndani tlele ku tlele loko u fika ka number 1 balance screen recording mi ni sendela ya hi leswo Okay, guys, album yi kahle album ni khome DDP lani a ni kha ni yingisela sweswi yi pakelani golf 7 yo a yi twala kahle Mr Boss khomisa sweswo mara isika ku hloisa ku humesa ngoma ku if yi hume khale ngoma lewa wa jika wa hloisa yini no sorry so mferisa ku Yeah. khoma na wena mfone sika jealous a vulavula sika jealous hlamula swo tala sika jealous ne wo jealous tsikini I munhu wa vanhu nga ha tsali ka Facebook I blame vanhu van'wana okay mi rhandza makhwaya ne ende I ku rhandza ngopfu the twins va rhandza ngopfu sa na comment loko vulavula hi the twins because the twins and the way lo luma no the twins angana problem kasi lo mungu lo mbulalo kahle lo Abraham leyo mene yo yi nga thaxisa na boss ya ko leyin'wana leyi vulavulaka ngopfu the twin leyin'wana leyi kahle lo mzimbore ku va ku ri na swin'wana the twins hi yoho ngwenya in general hi yoho yo mzimbo ku na swin'wana swa swivulavulavula ku va ku ri yoho vona mhaka leyiwa leyin'wana hayi na nkano hi leyin'wana ya mara yi reserved ani yo leyo ku tshama yi la ku baga gaxa so leyiwa hi yo yi nga na nkano loyi vulavulaka ngopfu fika mi swi tiva ka the twins vati bra ane mu huma ndhawini ene nge vi bra luwa i nga vi bra mina swa ku loko hi fane va ti bra ku a tshikeni jealous a tshikeni ya ku yimanyana guys a tshikeni jealous and a tshikeni na ku tsala swo huma ndleleni especially hina hi nga na ti-followers to tala hi nga duma guys ku swi ta hi onhela ne so a tshikeni jealous i le ku vuleni DDP yes and in newcomer yi mi nga jeleza na Mr Boss yeah na ya December Mr Boss yangozi mali jwala na hala kasi ku swi October na December vala le DDP sweswi oh DDP yeah mavito ya vanhu van'wana yeah masivona i kombe ti-star va byi va nyika ti-star la ke va swa boha ti ta va kona a va nyiki hayi n'wi fikerini wa sangoma tshika jealous wa vona wo tshika jealous na mbilu ya wena ta hola a va byeli hinkwavo tshikani a tshikeni jealous swa diveta timene tshikani jealous timbilu ti ta hola khome ngwenya lawa hi kona la leswo swi ku yeve namuntlha ya cina kwi leswo namuntlha Fred a yi lava xibelani a yi lava tinjhovo la a yi lava khalabya leswi i nga mukhalabya wena ke hlavelela wa ha ku yimbelele leswi i nga mukhalabya wena ke DDP yo mara baby yes DDP mfalo ena jealous baby leswi i nga yi lava khalabya ke yeah mara hoyi mukhalabya boy yiri se ya bomba na yini na ma 2K mara hoyi ni mukhalabya ayitweni ngomsonto ingisa se ya bomba na ma 2K ani u clip la nto ya se ya bomba na ma 2K was yiri va khalabya se ya bomba na ma 2K mara i lava khalabya la a yi lava xibelani la a yi lava tinjhovo swintwana sharp the twist sure Mr Boss ya guys hayi so hi leswo guys na risimu ri fine tanihileswi mi nga swi twa la nga vuli ku wo khansela swa tinjhovo ni o vula ku it's an environment yo karhi byaleni bya kona ndhawu ya kona la ya ku lava ku bumbona ma 2K it's not really necessary ku o khansela Xitsonga ku hi hlaseriwe ngo hi swona Mr Boss stuff like that ya hi leswo loko ri amukeza subscribe ni ta kombela mi tlika subscribe laniwa vanhu va ku tala va ku tivana ne la duma la khoneni loko i jika la i khona bridge leyani i ya kheto kwala khoneni ku nga ne lexi tirholu kwana loko i lava xikafutini lexi ya xava na madyambu va va karhi va xavisa kona tintombi laha ni nga mi komba va pfuna tingwenda lahayani vanhu va xikombo ve le ku pfuneni hi nga va hlekuli loko hi kuma va yimini laha khoneni va va karhi va pfuna tingwenda vanhwanyana lava yimaku lahayani va karhi va ku swi kona a karhi hi le businesseni na vona hi va le ku tirheni